Id-delitt tal-avukat Awċi Michael Grech kien seħħ nhar il-25 ta' Mejju 2004 f'Marsalforn ħdejn l-appartament fejn kien joqgħod li jinsab fi triq Santa Marija. X'inwasal fejn il-bib tal-appartament fit-tielet solar kien ġie attakkat minn aggressur jew aggressuri li kellhom wiċċhom mammat. L-avukat Grech sofra ġrieħi f'rasu wara l-aggressuri kaxkru lill-vittma tul it-taraġġ u ħarġuh barra fit-triq. Fit-tielet jum tal-ġuri xedt Mario Mikallef ġuvni li kien għaddej bil-karozza tiegħu fit-triq Santa Marija f'Marsalforn u qal li ra żewġ persuni mamda u libsin boiler suits u li wieħed minnhom kellu basket li minnu waqgħulu xi oġġetti u li ieħor kellu xi ħaġa twila imgewżra. Inqrat ukoll ix-xhieda ta' Stephen Spiteri li llum il-ġurnata huwa mejjed. Dan huwa wieħed mill-irġiel li allega li l-akkużat stqarr miegħu li hu kien il-qattil ta' Grech. Spiteri kien flimkien mal-akkużat f'sala fl-isptar San Luqa li fiha kienu jinżammu l-priġunieri. Skontu Zerafa qallu li qatel lill-avukat għax kien ikollu x'jaqsam ma' martu. Zerafa legatament qal li Spiteri li l-aggressuri kienu sparawlu u taw ħdaqqiet b'mazza tal-baseball. Huma mbagħad staħbew meta raw karozza. Xed ukoll Rodney Vella, persuna oħra li ltaqat ma' Zerafa fl-isptar San Luqa. Vella wkoll qal li Zerafa ammetta li kienu stess li qatel lill-avukat Michael Grech. Fil-qort instemat ukoll ix-xhieda tat-tabib forensiku Mario Scerri li jeżamina l-katavru tal-avukat. Ikkonferma li dan miet b'daqqiet ta' oġġett li seta' kien mazza tal-baseball. Barra minn hekk sab li l-katavru kellu tirfonu. Fl-appartament instabu biss ftit traċċi ta' demm li jindika li l-vittma kien attakkat bil-mazza barra l-appartament. Il-kawża tal-mewt kienu daqqiet fir-ras iżda t-tir waħdu kien kapaċi joqtol lill-avukat, spjega t-tabib forensiku Mario Scerri.